Na ang kami matuje tu amala matandre kega ihsan. Kiasa ihsan mapedeceng. Ia kumabasa itawe na tumabasa de na mapedeceng asana mapasiwala decem. Tapi ia kumasekke itay na tumabasa yan na tiasa mapedeceng. Makanya makin nabi tamelo go tama suruga masagina lalang yang mula tama demuan tadi tama suruga namu me ko lari pada ko loko pasay na din na pasa bisa lo mapasa din na supasa namu me ki lari talumona sa nabita wala ide cita mapeja elo koriko yerona kung kataw maseke abasa ko kung kataw paujaki ta paudecengi kung kataw milodongang imajati lodongang isalama. Yang kedua otok ko makasiwiri waktu memana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin reng aja umpodangi bali bolata macicil motor idi palepai insyaallah. Tanyana ulam maulu ini sudah masuk Jumadil Ula, tapi peringatan maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulu itu Afrika Selatan 6 bulan 6 ulam maulu dan peserta maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan tapi napaturu baraka epong Allah Ta'ala jadi tau penrangi tanya tau pemaulu baca purang sebab kamu pemaulu ku bulan Januari si Sambu Meraja jadi iya na tanra papuji maraja tak lori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakan kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi si sangupakuling peringatan hari kelahiran Nabi. Ia ko aso aja jangan na iparingati berarti aso sining. Ia ko ulang aja jangan na Nabi ta iparingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro. Tapi ia ko tahunna maka dai tawe tahun gajah. Tapi upasangi ia ro Nabi ta nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa. Jadi itu Nabi tak syukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak wattuna ilal lungoko Firaun ipasalama na puasangi Nabi tak. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan Nabi tak syukurui. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya Nabi tak na puasangi aso sining. Jadi itu Nabi tak syukurui ima puasa. Ia ko umakna ko syukurangi manre. Insyaallah. Dia itu na salah. Dia na salah. Taja tak tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang tapi metai lolongan ngapalanna yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa ia ko mapuasa mi pribadi mi. Tapi ia ko to mapandre mai ngapalanna. Apa ia kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napa capu oko watan na tawi pandre. Setiap dia sholat malaikat mendoakan kita. Ia na tu ampai tomotot tariolo para ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaika na milau dong aku. Coba. Etita nigare komelo ino galung etawe biasa agana pigaw mapamulay manre yamatu komelo matanang manre toy baca dosi nama kiro nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa manre toy apa mapa baca si yoli sipui mak bacai itana si matu yoli sipui mak bacai melo matasa asena kasiasa mak bete manrese baru mak baca sih melo ino galunge mak baca sih siaga tanero dena dapi patapula sona itu sebenarnya adalah doa
Tanya iya ro baca pokok iya miro andrewe. Nasaba iya ko manre pu imang nanre bab ulama tokoh masyarakat nanreta mabarakai. Malaika milodongangi iya na tu ampai sadaka subuh itu bagus nasaba magai dua kelompok malaika milodongangi. Malaikat penjaga malam angka mopi, malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh. Makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat. Makiro. Jadi aku masih sedekah ki koloroi apalanda pada miko subuh, tapi dena pada ganna malaikat milodongangi. Angka tu tahu nasang ya walai gampang na ustaz. Cica masum basiulang. Tapi tak 500 sapu daripada 2 sapu si subuh-subuh. Makan jasa tapi rogi ki. Tongang mega tapi rogi ki. Kenrimon rogina. Akka cica mi nilau doang malaikat. Kaya tu malaikat makhluk terhormat. Masjidak kapi na panilau doang iya kode istirahat. Makanya ko cica mi siulang masumbangi. Ya napura ni nilau doang cicang mamak ko ni malaikat. Makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi namo cek dek ni. Namo 2 sabu yang penting mananungang daripada si di juta yang mikro ramalan. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cau egai protes nah. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kama kiro. Yoli itawe mak baca. Isangnya mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kadua pak doang. Baca do salama. Baca do warialah. Ya ko baca do salama itanaiwi aga na cinnai punana bola. Iya ko baca doa wariala ya aku tanangin nih gasan nambok nah ya rumah tewe. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tak ko makato bayi na patama manang Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai wal amwat. Sinin na tuwe si bama tewe. Makanya tilau doang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma ini makutuki milau doang, yolipu ima milau doang ngi. Tapi ya kau dena sampah apu ima mandari tahu dena sampah aja yoli. Masalah tu ya tuh. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tu ampai amalan-amalan di masyarakat. Iya angkai purana tanang tau pandrite. Napa guruangan loko tau matota sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata upandri tepat terui. Kega contohnya mapatuo dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masampa jampeni apa tuo dupa ki. Magai rumpunna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Napoji malaikat anu maseru malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro. Tapi sandro malai akan apa? Rumpunna dupai palatui. Salah-salam. Sehingga nasayana dena tu dupai, dena ada rumpu, dena latu. Ya nak rumpu na tulina pakone. Nasayana palatu ye. Tahu pusana ya tu. Pak nasangi rumpun na palatu itania. Itu kare. Soko petan rupa. Biasa awalnya dena salah, tapi nalai sandroe salah-salah. Magai, iya biasa nalami pelajaran apa lai palibutomi. Nah penatarita lo ya sena. Cela ridi pute si babolong. Iya ro cela simbol api, iya ro ridi simbol angin, iya ro wae pute tanah bolong. Magai watak kalewe apa unsurna polok ko api polok ko tanah polok ko anginnya si ba polok ko wae maka daya patan rupai watak kale tu na iya apa ewe si pak na tatong rokok suju si bawat tudang ya na tu nak kada sempajang na pahamnya tapi sanroy malay na pak bantu turuai
nasoron no salo salah-salah nih itu kere. Jadi ya kotanya tahu pandri tepat terui bahaya nasabana model deto na ka kopen rama koro di pak ya to ko macabe pulo kota si emaega tapapisawi ro maka na malasa kaji ustaz ko deu papisawi malasa memangi na si anggota ki apa iya tu jinge masinga wattu ko nadapi wattu na yeleng aja na najipa anak bicu na bawang de pa na jala mana pikiran na lobo lata talingi di 5 sabu angka si ko baje tale si di 5 sabu angka si bajana tale di 5 sabu talungasong itale di ya kong kay de tale di makarapa ya tu agi ginapigaw ya to ko pure tale tapamade makumati tu jinge setiap waktu kita kasih pasti masinga ko nadapi wattuna karena dia punya hak membuat kita sakit nasabak si anggota ki kegayasam pada ko mapasangi TV kabel iya ko angka ya tu bostar madak ki ko bolata masinga tu pat TV kabel tapacuran ni gare tanade nalo masinga kama kitu makumati tu jinge iya ko si anggota kita tahu na singa makanya tapak pisau ni manca di anggota maka ko carana idi sorongi pak itu pas sorongi maca ko sandre sorongi na sangkehe ilaw si ko topya mangi paringan rami ko nalupa iwi malasa saru mata nana nanasay malasa si nadapi me masih watuna pura nale paja nasaba setan me mamilasay iwi maka ko cara ustaz magampang aja na tahu eta suruh idi makibuay napay dila sorongi aja na to litaw ta sorongi ta bawa na ta maka dengke pacapuran itu de na wala kumundri pacapuran ditawami selesai ini masa gina singa apa aja nih manca di anggota itu kago kumakoro di masoro-sorong mega na mega laporang hati-hati kibu nasabak namo tu sampajangnya nasolang itu ia sange keyakinan memang ada maka da angka wadillah saitawe nasabak memang diberi izin oleh Allah tapi ya ko makanja itawakal na tawe makanja ya bosewana na makanja carana millau dolo ripong Allah Ta'ala wadisa terbebas tapi ya ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawam apa angka tu seta pak napla ayat kursi angka tahu tama-tamangi baca ayat kursi yoli leto ayat kursi na to tama-tamangi na ya tau maru ya magai na napala makanya perbaiki agar mapa mulai keyakinan digawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala maka namanya pinang keyakini Pak Ustaz dia marigagang keyakini maka dah bisa memberi manfaat tapi polok pun Allah Ta'ala cuma keistimewaan ya kumakadaki boh ya nang katu yakini pa boleh manfaat salai pun Allah Ta'ala musyrik berarti namo HP musyrik tu pa angka gunana HP ATM musyrik juga makanya keyakinan tetap kepada Allah macicing mereka tahu macicing itu pak kepake perosok angka pakai aku itu cicingnya dia mereka pakai karena Nabi pakai cincin tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan aja meyakini maka dia ku pakai cici kudu mau di kubuang nggak dia itu mau di kubuang ku tapa po ini penting jadi usahakan keyakinan tak nah sebab iya na tujuan Nabi tayutus untuk memurnikan akidah pekanjaki apa telu tuh kajian Islam kajian iman kajian ihsan kajian Islam fikih kajian iman tauhid kajian ihsan tasawuf kadang penceramah membahas salah satunya kadang fikih baik bahas kadang tauhid baik bahas kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas padahal tiga-tiganya penting cuma dia minawak di pesigaru-garu ya ku kajian tauhid kajian akhlak ipano ku kajian tauhid ya natu namanya mapaharam kega hormat kepada bendera merah putih musyrik karena menyembah padahal hormat itu takzim itu kajian adab bukan kajian tauhid sungkaman kepada orang tua mapak botingi nama jama si bendok na botinge ambok na bawi limana
ruku kemudian mencium tangannya, maka ada musyrik. Nah, reko kajian tauhid, padahal itu kajian adab, takzim anak ke orang tua. Jadi nawak di pesi garu-garu. Tak paham ya? Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Ia ko akhlak bicara adab. Ia ko akidah tauhid. Jadi dia itu nanya mananda rokok emas sompah. De. Ada karena penghargaan ke orang tua, takzim asana. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera, tanya bendera nih hormati, tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan, itu yang kita hormati. Deni sembah, tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro, tapi mega manggai haram karena dia anggap tauhid. Nah, itu bahayanya. Pada mamauli epa, mega di maja salah-salah pahami make. Manang kabatalo kay patama uti. Kan makiro. Padahal itu tomatot tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Deka matandre sikolana tapi makanya pahanna. Ya kong kana pau tembus, pade na kena bele. Cek dek ni bele na kong kah. Yo po nak mundri matandre sikolana madodo pahanna magala topi mak bele. Hingga sini na napawis salah-salah mana. Dari makadami lempa padahal dia lempa sisa nama mako lempa. Alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makadami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja nan lupai po Allah Ta'ala. Nah dia na gempa ko po Allah Ta'ala makadaja. Ya ko adil ipamimpingi pa na makanja waktu na Halifa Umar gampay na tudu tanay na cairi nasa agapi pakedo ko na wale moha mo mamako. Tunduk tanah magai adil ito maparenta. Makanya cidi ba kunci na pa ya komeki macuri na bita jamo na megalada ya robawang aja ta susay pada tarupa tahu ya na robawa ta pake iko pakampi bembe aja mo susay pa dara. Aja ta susay kita sakira ni bembe ta kamakiro. Tapi angka metoja itu ujian hidup. Layu uji tawe manuk na bali boleh menre ko adenge madari tu jambana pamade ujian itu. Kada guru ta kali siden re ko jambangi manuk na bali bola mo ko ademu ayo bisa te manuk ademu bana mo bisay. Nasa guru ta kali siden re ro. Ya dena tu macai ya mi ko tay manuk mo bisay tu manok ko kakada manuk na bali bola jambang. Ya ko ademu bisa insyaallah de macai. Na makiro. Ya ko jambangi manuk na bali boleh ko denge ademu na mo bisay. Iya, mapacin ite manuk itu. Tapahan ni. Na ang kami matoje tu amala matandre kega ihsan. Kiasa ihsan mapedeceng. Ya ko mabasay tawe na tumabasa de na mapedeceng asana mapasiwala decem. Tapi ya ko masekke ite na tumabasa ya na tiasa mapedeceng. Makanya makanya nabi tamelo gotama suruga masagina lalang yang mola tama demuan terita masuruga namo me kolari pada kalau ko pasai na de na pasa bisa lo mapasa de na sobasa namo me kilari talumona sa nabita wala idece tau mapeja elo koriko yerona kung kataw maseke abasako kung kataw paujaki tau paudecengi kung kataw milodongang imajati lodongang isalama. Yang kedua oto ko makasiwir waktu mamana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin renga jong podang bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah. Insyaallah salamaki. Detan cerita masuruga. No, bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah. Iya. Tule kamola. De, yang pai antri kita mah. Pak makan nabi tidak antri masuk surga. Pak sisa butau dale kong kecil di mulai jamai. Ya mi kong katau maseke nasa deto siya kaparanga barana cau. Si selemo tu aja layolo. Itu kare. Itu tu are makan yang kamu tu matu nangkalo pakai Cina toko. Itu ndak boleh. Agama itu mengajarkan aki buah ko deceng. Aja mau pasi wala deceng. Mega tu tau ma pasi wala deceng mi mak bagi warra. Mak bagi terigu, mak bagi gola, mak bagi lipa, pak metodo. Deto ka ko penra deka. Hah? De na mariga aga talamoi.
Di nama digaga. Ya kemakada masogo pastas. Nah dito nama dosa tayo sogo Dito nama dosa agad tayo masogo. Ya kung masogo ito ni sogo tayo masogo si bataw isogo dan ini naman dosa pa. Di ka hadisa na makada madosa makadami na bitara si wal murtasi pinar tayo isogo si bataw masogo para pada tayo maranaka. Di naman dosa de. Tapi memang oko agama pak angka agaga maka dito panrita ya komeko ipau kanja ya komeko manci tau kanja ako masyarakat eci di bawang tanya sampajang aga pale abas sako iya metomiro iya nama basa mo tayo tau kanjai namo tau jasi pak betongan na namo maka jana ampena ina iya nama basa tayo nakakanja payano kramake maka basa makutiha maka ito panrita ina tu ampai mabasa itu magala mabere magala masidaka ina dena paja na rampe tawe itu namo man ya tau kalasi iya tuli me tu ni ngerang makanya kong kagota dewa ya minuba komesi to do ina tuli makada to tu tau kanja apa ukiro pasidaka na sabari makutiha denu letak denginya tu jadi komeki yang nggak tahu kanja agala ni mabere kita ni gare ko caki si salah bali bolata na magampak yan lang katana suta bawangi deta si salah iya meto ta si salah ko tuli masaru ibaw na nasunasu na din ang katabering gaga pa makoko aja mawata pa ya biasa tayo mabasa pa masola ko monroy malibale tatalu langsung na nasu na bagian ni bali bolana apa mawari ko monroy iya makokuanang kalaman ditaw sekke gulukas iya na to gulukas sila maritaw kaddi monro bali na ilala macala matanak kay bali bolana man repicok ladang iya matan ratu datun na taw sekke nang kataw dua gulukas na datun na taw sekke ito dito kako ko penrang Iampai megalasa nasaba makurap pak dong malaika ni yaitu ampai makatau pandrita iya panak baraka andrewe ko pure masidakang apa iya tu andrewe ya sidakang ina malundra ihan andre tawe anna subale ni gare tatari makanja na sunna na patandre kong kana subale na bagyang ita na mo mabolo duro na ina malundra ipa bere na tawe madari kito makaramaja na makalundra ko na namo idi ko taling ita itu malundra to nasaba pura ni nilaw doang ang malaika. Iya na to na makura lasa makanya kataw na kan na penyakit gula ci dito tandre to lasa tau sekke ya to sesa dito na kumanang dito kama pa tau penyakit gula macere bacai iya tapi angka hadesa na nabita dau mardakum bisadaka burai bila samuna sabab pasidaka ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange palepangi napaki milau doang ipuang baraka na pasidaka kue angka je lasakan na kae tapancaji wi pak bura napa tapatama aja tak kada palana baraka na aja tak biak bangi ko celengange napa ta sorong patamay na patilaw pada kalau ko pak bupati Sorobawa miaga je milau nas aga mo ilaw deka aga tabahan ni ilaw ki palepangi celenga ngena paki milaw doang iya ko tahu taleng kako celenga de nak bicara iya ko tahu tapodangi kada tilaw doang nga mapangimpang roy magi je na tulimati donge idi na milaw doang nga beji terima dota apa pitu tahu kasia si milaw doang nakala patapulo tahu panrita makito itu suroy yan ang kapapangin pamakat dia ipamatet tu don na pak makura milaw doang ni tapahangi talingi tawe apalagi ko din ipasusak ka na mapa ni tapasoy 2,5 cede meje na 2,5% cede lada ya mi komeki mahitupane pada seve 5 tukan na ya tapane si pasusi 5% ya napane si pasusi 5 ya, Pak Madari itu ko nadati si tahun napay pasu nala nila sekke betongan nan matulima deke ni bo kapag makumi matitu pak yatu ibali si deme matoko melu masidak kata tapang kapole medyo kigamite datun na setangi
Ya kumeki mite datuna setange magampang alabawa ni di 500 sabuta sila kanyo kokorange napaki makadameka masumbangin ko jumai ya nameki matinro yetong kanito mabici megalada iro kurangi katu anak mo masikola kami nakamajaran agay may moliak kopi ko lakasi mo tumin sa chapo di ka molya nga namoje tu cek dek ni kumandan nga moy ay nalagani 200 nasa talo na pala sanang kapak balu baso lalo nasa kue kanja payero makawangi ya bana ro di mula jolo nataseleto setange siya tu Messi matin rokawan ni situ angka situ to 5 biji de na paja di bawah ni ako mo kura si ratu manisa bunatilo masigi tama ni nasa menia sumbangan sisan na lalo cilingang matinroy sapu-sapu si setan ko setanya tinro na matinro de na sa digi cilingang lalo sisan na nasa imatu pimasu pimakade setanya mabici salania no tu madosa no pak 5 pura memo bere na si ratu mani ujumabe mapi de na sumbang datun na setanya tu itu ampe nang kahalangi masjidak kadatun na setanya namo baineta enak kada baineta aja namo sumba jolo pak datu setan na ya tuh tapi dia to kagak ko di iya asidak kaki malomo tu dale na te ko masidak kai apa ya tu pintu na dale mega kami mato angka ko pasidak kai angka ko pak dogang angka ko baca korang angka ko sampajange angka ko silaturahmi mega meto angka to ko mak bainewe pangka sahabat na nabita pole yaman cik di baine na cik dia nak na mak dareke we marat jika si dale ko mak nabita baineo suri mak baine sisan na pura mak baine ina makumui ha nasa makumui ji rasul mak nabita baine po mak baine si we ganna manitalu baine na napa madeceng jadi anang katau de na memba dece pakalino na suri mak baine magay nasaba pintu dalle ya komelomui palabai maka may kamo pintu na lang ustas ina rope pintu na lang pasidak ka iya tu anak makoto pede mega ya anak nate pede masempuy dale na apa okko midi na palalo puangi katuto mapasikola ko jupandang anak na pasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji jaman na mabalubet paminang kana sorora sisan nagtama anak na pajatoni apa okko memang midi na palalo po ng Allah Ta'ala jadi na to ampay akibuwa mo ki anak aja mo tamaselang aja na itu bicara na doktoro itangkalinga 2 anak cukup aga no ko cidikimpe cidikiru aga mitaranongan gaga kibuwa imega komelomui jaji kadagi pandrege ustas angkat tu anak manue tak 20 anak na no cica manre mana mona pamenre itu gerehe masyep pinano de pernah mapatanen rek macekeng tak 20 anak nama karek-karek mi manre mana mo iya di taci di mijaji telu tau na tu 5 kadareke makurat tawakal memang mi itu adara ki loki matasi itu patasi pak maca tu patasi maga ya konis sange hakeka na ya sange mameng magala tu masidakah to basa kimi ta pameto pamemana ngokoe iya itu kumameng ite natari alati menna ya ro alati untuk balewe atau untuk pameng iya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng iya ro alati untuk pamengnya atau untuk balewe untuk pamengnya pak iya ko makada untuk balewe ustaz aja nang tatarime palit alati bana tapeng pak mimi mapan rebale mata tarimeng pancing nasaba meloki konanre na payala jadi itu pasti dakai ko yalengi tau kasih setan niya tu alena yaleng idi mi pancingi supaya wak dingi mega rewa tapahan nih maka miro taparaja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tapanaruba gambar na duit gambar di sisapu pati murah denak baju-baju mak bangku di siratu sabu Soekarno masongko mak jasa kada kami kalau masigi masam pajak bawa toko di masongko di siratu sabu ya kalau ko galunge di sisabu na mo bawa yo pi di sibalikangi yan tu ampay di siratu pura mapangewasi ba di sisabu we pure na manoko-noko sisa di sisabu na taro maka di siratu kinro pole di sisabu
Nasibamo kijajo ko pabare mana katapat deko. Allah naburu mana nito lilimu Ita manyanasa ngidi to lima langi mo pie. Maka dia disiratu usapa ko disisa ko kanto na pacama di uruntuk ko. Usapa ko pa ustaz dito ko gaga. Sapa ko pajabat kenro ko pole. Maka disisa ko de minga gaga si ko mapabaluonye itu ya monro. Pai mari di mana ngaleleku. Nasa wala nang kajito lele mu buru-buru mana ni menteri dito lima kanja je onrot teh. Maka dia disisa bue tapi angkato onrot disiratu de nang kau runtuk ko. Nasa kenro nasa ko celengan nama sigi. Maka dia disiratu wade metoka kako kutong kamuka ya miku ya igat tagi sorong ate matama. Nasa gisala jepu. Jadi usahakannya PGW pas sidak kata na iya tu pas sidak kay na mo tu bija-bija na padecing ito. Tanya idi bawang. Napahangi. Iya tu patola bala makomi tu pabu. Iya na tu ampay kabiasa sa tola bala to. Iya na juma. Bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu. Apa di 5 sabu biasa megang kana. Iya makokwasi agami. Nacuri ni dia nagatika luku di 5 sabu muni bawa putim baliung laswagi may palese na 5 sabu dia na lese. Mak buatang kami. Pelajari kehidupan kita pak. Dia nama bela pula ko tu. Iya ko makanja ipakasiwita na makanja padongat ta makanja tawakal tamasa gina pakanna ya bala po Allah taala. Yang katuagaga na paturu po Allah taala melo mi ko macawe ki. Maka da musibah pa ustaz tanya musibah. Idi metode ta syukuru. Kegayasa waktu na makanja lakay na santai tu di sibalakay na makandre kasi saya na lakay na di na sampajang. Di na kanoto matahaju. Toli manonto mi bapakelo toli rate-rate matito. Sisa na macandri lakay na napay moto matahaju. Malo bilang-bilang subhanallah, subhanallah. Aduh, paing. Iya. Apa po dami mangibu tapakan jaki bateta jagay lakay ta makoka. Pa ito rone makoka masoli. Tanya makunra ya makoka masoli rone we. Apa 1:7? Ci dia rone pitu makunra di taban dia rone. Komisyon na masigi mo muto makunra kan. Tuli pepe di talutaw gimato ko mamaulo tagang kalimataw ko manisuna rone we. Tuli maju. Tajagay lakay ta. Paya tu biasa pak sandala mini nota ulawan ni nota we sapi ni nota we bembek ni nota we makoko na mo lakay ni nota we. Iya mega pangalakay. Iya pak mega ni tahu dia katawana. Iya ku iya tu anak darah dia tu maselang iya tu jandai bahaya. Dia tu kagak kowe. Iya tu jandai bahaya. Iya tama kamarai natutu tangai napa mabaju ponco masalah ponco napa mapatu lampu napa nala HP na napa tuoy napa maraka matito agar aku pingin dimanja awe kelo pada ulah ini yang jadi masalah ya namanya kami cawa mereka kena ini bahaya pak tantangan ini. Iya makukuha mapatasila-sila ito matana may matuni lino. Yer metode na makanja pa kasiwang niya pa ay. Kanya sukuro kidi nareko makanja mo pibira jamaah. Makanja ang kamu pa na nabicu to 5 ngaji. Insyaallah baraka itu. Makanya saya wasiatkan. Makadakaon na ajak bata susay pada tarupa tau salaman. Yan dia sa rahmatan lil alamin. Yasanya rahmatan lil alamin sitongan na lokusinin na alangnya. Tapakan jaki ajak tasusay pada terupa tahu pu imang ajak tasusay jamaata magay tahu mato manca jimakmu baca caletu tendre ni utuna maka tu lilago mo pi akimis salat lilawe aja tasusay na makada na bitya ko manca jima ko paponco-ponco ki bacamu de nakada na bitya pala si sampajamu makada pa ponco-ponco ki aja na malampelada ko tomato na kasi tendre-tendre ni. Pak maloloy tak de manang ni. Tapi ini makmunge aja to ta susay pu imang. Napay taluaya na baca imang itu makarani. Aham. Betongan na roko no. Maju imang nasa kasya timawa duha
ang kami matutui mapak na puji tu surat ya nale na baca tapawa duha ang katoto nansa imang ina tay na ito ni mawasamsi di na marigaga ang kasahaba na nabitanak ka mancajima 5 taong imancajima tulikulu Allahu na baca maparotes mamungi aga na pudagi na sepo deto muci ako mucaca mo macio coba kare na iya na sa gisuro hindi po mata baca ni yung kota di na marigaga apa itu kong koy ibaca manyamang tinggal 47 mani aja na tali rusura malampi lesse matu di kapatuje pa di kamapalay to limonro ni takkajan na akan may tapi kau makiro jadi mudahkan saja pamigatoje tu mak mumachikaw nasa sura pendek iko na pe maju na irita aga to si misa mo baca tapi mako mati itu pak ko masigi urusu denang kana malampusi sang pak onron na meto setangi itu ya meto masigi itu panami itu pangurusu masigi ang kagoncing Inggris ang kagonci poka ang kagonci pas ang katogonci polo angka kaya ka sa goncing Inggris ang katu panitia pak goncing Inggris alin na mapatu kipas alin to mapatu lampu alin to masaring alin to mapajalak dinamo alin to mapatu radio alin to mapasalaw alin to bang alin to kama alin to memang cajima obe katu goncing Inggris ya tu pokok na jama manang deka mena bereng ang katu tu gonci pas citi mena jama mapatu kipas bawah ya napatu radio kosle radio deka ni sana jama leange ang katu gonci poka deka na jama Yami ko rapa itay nangka. Engkahe. Jadi metodo gataw suku pa makomi mati ko aga mayurus sa bara pataw Ang kato ko tumasige magala maparotes de kasumbangan na. Ya ko rapa itay makay kasaran na sisa na karja bakti te tading. Ang kato to taw deni yo lilo karja bakti nangka tapi na sampaja tay tading. Mako tu madupa-dupa memang yan na rumah na nabitaro. Jadi sa bara memang patay moloy wi. Yan nato nakadaguro ta kalisiden ring muasa giji komega masigi ko to kampong makanja tapat na teh madodo mi atu nako tapat na teh komega masigi pak demi tunule malalang lo mak berejama pai bangun masigi mako mega di masigi mako ko pak sianre tapin pak berejama na manitat deng tapi de maro mo masigi ko di maro isaliwang siasap nah kamu 40 tahu Pak ilodongi doa bersama 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah yaitu ampai ko masampajat mati teh nilau nabita 40 jamaah sampajat juma makri mantasyafi ia pernah sampajat juma ko 40 jamaah mukim kecuali dia metonagan na 40 tahu aku tuh dia namarigaga maka ina sabah 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti kay tarima doa ko ada kekasih Allah ide tu ya sang wali pak de tu nih matadra panang ide ada wali yang disembunyikan itu biasa-biasa tapi setiap malam dia bangun tahajud kanjak sampai jam penina dia gak tahu misang kata tu tahu ya minum kanjak sampai jam nakong kamitai wah Allah wah tapi dia tu kagak kodi yan ito ampay makanja sampai jasunay koki boleh itaro pa koki boleh ijama de gaga tau mitay koki masigi biasang kamu papangarun na usahakan tapi ya kode na tulik jama koki boleh tajamami man ko masigi pa ya kumiki tes itapat ta ya kumaringan yo ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamubat tapi ya kumiki mita to matapat ko kampung ya ko subuh lobani masigi ko subuh ya na 2 Sabtu ko masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat na Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya kumelo kumita salang ya kumalap pa itawi salang ya kumita to matapa ya kusubuhi apalagi mako Pak Golo namega di mata pala kaje na melo nonton Pak Golo de na marigaga manontong Pak Golo tapi aja tabotori Pak ya tu tau boto de nang kana salama maka dana di kumawala di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya gamay pak ya to botorangnya pak dega nasesa ya ko api manrei boleh nasesa mo bolangi tapi ya ko abotorang na mo bolangi lututo makuti ya di upasa memang ni di to matok pakanjaki bani sampajata
tapakan jaki rampen na nyawata aja ta susay pada tarupa tau. Ini ustaz saya aja mu susay jamaah. Makai ta macara apa aja, mapapi ni teh na tuli macara mamu rate. Tuh, makiro. Bali bola aja mu susay bali bola mu mapuni radio makaraja sadana nami matinro tau bengkele mapangere motor mates motor tangas na tau matinro si dape bolana. Iya aja. Di mana rota pake lakai aja ta susay baine ta isuro macan nede di balanca baine aja ta susay lakai ta makap di deni jampang. Itu rone nak kobi na bahaya tu. Pak Makuti ya rone na indre syahwat na sitang ngami otak na makan re. Demeto na normal pak. Ini na normal. Iya. Ini makun re ta pahangnya nakap bila kaita si jakiha aja tu limon ya. Nah, itu aja. Ayeuna tu ampai na pasang guru ta yenang katau melo berhubungan na pu bapa surong makun re lalu berhubungan. Pak mak bali-bali anak muatu kongka. Kegayasang maka bila kena sepet yang jo lampu ikut tangga dia pernah talaj sepet yang jo oh aja lalu dito kakak kowe ya nih gamah ka dari mega aja lalu kakak ngak jo lakak pieng katu dia panan katu cendele manuk katu tekai woi ka papasuron na iya nang katau mako tu mak bali-bali bija-bijan nama tu kongka aja tak kada magi ji anakku na cai podang ada puluk itu. Mereka bicara nak kong surong pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah yaitu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa pak, selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu kong kagagawa cinai tilodonga istri kadang doakan anak-anak kadang saya minta didoakan karena anak itu wali Allah yang belum punya dosa. Iya itu gere Soeharto orang hebat toh tapi ibu tim meninggal selesai. Habibie orang hebat, Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, Ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia, tapi siapa yang ada di sampingnya. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu pak bukan karena dia, ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arone mak baraka atutunganna siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya, pasti berkah hidup. Itu kuncinya. Ya nang ka arone to lipatar ribaine na panrasa-rasa baine na denu le tuju kong kana jama makutihan. Itu rahasia kehidupan. Ini makanya upoda memang tapakan yaki. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak baine na mamakun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana baine na teh pananna. Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer mana. Yan ang kalakay ng kawati sa nabaynay na sa bara ni nanaki gang kamate. Dito le salama. Pa enay wati mapangiwa mabukunan repi na salasay. Iya, makuti ta sapa ni gare. Makunre Patmawati pananakon. Sukmawati pananakato. Rahmawati pacicirato. Iwati malada pa. Dito kakak kowe. Makanja matoti wati alay punggawa. Akai ketua majelis taklim pokok na namo arone na cairi mana toto. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Itu ungkapan itu tanrana. Mutu arone pak nang katau buku ingat atau kalasilasi. Iya, maka itu pandrita. Guru tak mali itu kata cara mana? Buku ingana, mapali suanina, lari layawa, damu ya kong kagak kanale ko jamu Mario apa nalapi mamatu. Pak berecikku sana. Iya, nang katau marani salah-salah, ay may kato tu akal-akalasina. Kaya sa marani salah-salah ya ko jok kay rita madani ako situ dangang i maraja, atau makito aja tadang kasibaw na kalasiang i. Nagurito nang katau malampi ang puto na pacandringan tu. Aja moga maparesa. Iya. Paresa gare. Pada itu makunrai, nangka makunrai mumpat timur rese na jom podangi rahasia. Natala. Aja. Ya komanipi timur rese na tu magala po jay bali bolana. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nanti kada makoy.
Makanya kung maulid itu malah telo igat tu ya pita maka dade itu gak telo makanya libun na gimpe manang itu simbol manusia. Napay po datoki itu telo ko telo iti na bawi tilok ko manu na rangi manu na babbo dito nanci manu tate mancajiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anakmu masalah pendidikan na kokoy boleh petami pesantren kiai pemerangi sifat nama tu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya. Itu pesan. Kita pasti kolagame anak tabu. Ina deta pasti kolagame man rasa ki. Mega ni dui jawi toma ko na patarri jawi je. Merepat yang kayak talipongi ka agay doang ustaz kadaka mo dupay je. Ni game masuro ko makakaddo. Patami pesantren na magampang. Maka naman dari baba cucu ni oto kapo memang mita patama wasa pesantren bengkele. Iya ko oto kapo tabaway pape patu na rewa. Iya ko to puso mi tabaway pelmi pulok ko mi batana nata iya ko liway batana na padiri si banay galatche pa to apa basi kapo me matapatama iya ko mapato memang itapatama dia ka padiri to tapahangnya ya serahkan ke ulamanya biarkan dia mendidik takzimnya ke guru itu akan merubah akhlaknya makotiha ichi demi kunci na kehidupannya pak tapakan jaki penghargaan taloku Indo Ambo tah pakanjaki penghargaan taloku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua pakanjaki bi akhlak taloku guru-guru tak insyaallah mak barakat itu ngeta itu saja saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru iya pak dongen mi guru tak deka aga pak ya nangka tahu anak pesantren masuk oleh pesantren nama tengah mabai nih matangga malakai dia berhasil pasti kemasalahan dengan gurunya pada saat dia sekolah makotiha ya nangka tahu masalah si baguruna nasu biasa na patitti way matan na guruna nataru macai guruna karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada maka ite matu ko masui pasti man rasa-rasa begitu makai Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya ini penting makanya ajak tamabela malah dasar pak kemudian upasani nah sebab ini maulid iya ronabita pak bu agan nameta curi iya kumeki macuri sifat-sifat na nabita ina iya tu nabita denang kana macai denang kah maka de guru atau pandrita ya kumelo kumanipi siruntu nabita patapulo sona patapulo nina aja macai insyaallah siruntu ku nabita tulega paradeta macai patapulo sona yo pui di kapang ka patapule macai seso natat dua anak nanoko moto anak moto tak kajan anak na cai risi moto anak ada pakasingon ro na macai topa na suro anak na lodio na cai risi pole anak dia na pai bang handuk na macai si suro anak na baju aju na cai risi pore baju aju na no tak kajan na macai si na suro lo mandre na macai topa pore mandre na talabangi panena na cai risi melo masikola anak na melodi na cai risi itu kag pole masikola na tanda imparabangi baju na macai si tudang anak na manonto macai matin na macai to ya deh ang kami to tau pa kapatapule macai so deto kagak kowe aja tamelo masusah aja sabaraki mendidik anak-anak dengan baik didiklah dia dengan hati yang lembut maka dia akan menghasilkan anak yang lembut makom itu iya aja tepandre anu makaleleang anu halala eta pandrengan kita suruh mak bismillah ko memandre namo minum bismillahirrahmanirrahim napa ninung nabaca alhamdulillahirabbil alamin napa semak bismillah napa minum napa sinabaca alhamdulillah napa semak bismillah napa minum nabaca alhamdulillah makoro carana ko to minum supaya tidak melakukan dosa besar yo pidi cicami tongkang bismillahirrahmanirrahim dina koa ya sunnana minu bismillahirrahmanirrahim napa yinu sitago napa baca alhamdulillah ma bismillah siki napa sinu napa baca alhamdulillah ma bismillah siki napa yinu ipatungka materu itu sunnahnya supaya kita tidak melakukan dosa besar makomor bateta minu besalala runtu to minu pak timun na bakedok karena akan anak baca jadi makiro makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa pak hikmahnya itu meloki meki manre bembe wae nakana ka takana ustaz nakana ka kolesterol magampa pak burana yaitu bembe pulo kunuru Muhammad bersal lagi
Podangi polo ko kunuru Muhammad ipancaji ya polo to kunuru Muhammad tama ko musiruntu moncaji Pak Bora. Bismillah kita andre dia mereka aga. Angka tahu alergi udang tanah songi uran apa itu tabacangin tasuri manre sambil melihat dia nana alergi itu. Alergi ikan kering ya tuh dipakai yang itu nak tahu pandri teh alai Pak Bora. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcom itu beres selang ibannya. Ini tu nak alai Pak Bora. Yupi di depan ni andre, kolesterol, takana malah sama emang ni. Itu saya coba nih gare, tes nih gare. Coba tes itu, dia nama mereka tu. Bembe meta anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung. Kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Tapi apa bacaan itu? Makom itu tomatot tadi ulo ni mau ya gagay kong kagaga menandre ni mau wijolo na bacangin salawa na panandre. Na kada ali alusuk na imondri pikas sarana. Ya mana itu napake? Anak mundri to manatu mau taru-taru ya mininaw ko makade mawari basta deto. Iya, ite gare tau jangan nge aga nandre. Anu masalah nak biat tau winalay nandre tapi dia nang kana mapat diwatan. Way aga ninong o kumi benrang malah way ninong tapi dia nang kena malah sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napa baraka po Allah Ta'ala kami kuwatan. Coba. Ukuni roba makita. Iupi di sate na tenasam. Makapak je masalah sunana. Anu dah makapak. Wicap pumili matodo. Hawe. Nge. Tapi dia tu nak katopin ragi. Kumi rumah ko kumi. Mabilo. Makanya saya kembali tadi angka motu Pak dongan nabu kumelu jaga lakai aga bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu ko mangaribe kepitu ko subuh. Dena lay tela kay insyaallah. Iya. Salama itu. Warang parang makoto. Tapala mo to? Iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata 10 nama tinro tu apa tinro na lah kay ko popan na bainena 10 mimane pada ko 2 jang matinro konro tinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterapi. Ya to si torone Pak Burana makunre ku arona sebelah kiri. Ya ku masih saya makunre ta pasandre ku arota sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kung katau manguriwa memi mana tu ipasandre ku dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Mega po to arone manguriwa ni bainena tu limatole ni. Arone gimpe tu iya tu. Taresto panasa ngalin. Deto kato penra makoro. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya sahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kong kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, aga sipakna nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan ipak cokinna matin roko wajujunna, nagonci 5 wajujunna supaya dena untuk cokinna. Itu akhlaknya nabi. Melo igere agagay suruh taruh matara pisoy supaya dia nasak dingi kolay gere dia rasakan sakitnya idi pu imang upasangi ya komeki mak gere tatarome mani matara pisota ya ko makadedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali angka mo tu bangku ngibalu tata 3 juta lebih bangku Pak Gere 2,5 juta epdik namanya itu napake ara mak gere untah banyak dijual itu Epdik ada Tramontina ada Epdik ada Bolorka 1110 Jerman ada Cak Garpu banyak ada Cak Susi itu yang Jepang mega turupana tapi yang bagus itu Epdik yang dengan Tramontina yang berhasil 2 juta lebih tapi tak pakai talutok di tasai ya ku 40 misapi ngigere dia paniasa itu dan itu cuma 1 kali tarik ya ku parapakmu ini getam menre langsung ada api bukuna itu tajam sekali. Yopi di bangku tatanya bangkung ngaga pelek perak ya ki buah bangkung perak nih itu tanya bangkung yopi ro bangku memang to jaji pole pabere dan itu zero karbon yang begitu kita pakai Pak
Aja na po imam mali pa ako po imam apa di ulo to. 3 juta sitang nga menali po imam oh pajayiwi. Masigi maliwi nala inventaris masjid po imam makatan niya ko tasel imangi palintay bangkong. Begitu. Harus dilengkapi Pak, daripada masih sesapingi, masih semanui kumigere, masih sebembe. Itu, idi matutu masa, iya na to ampai nabita kung kacica na suroy uno cica, cica mi bampa 150 palana. Ya kok dua bampa na mate 100 mani mage na sabat sudah menakuti. Kaya nabita boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki padami ko mabaja baleki, idi patasi ko mabaja baleki. Tau saka kita uno ijolo, balewe na patabajay. Aja ni baja lupa-lupa. Isa bismillah moki napa baca salawa apa deto je tu ni bismillah ko bale Pak deto ni gere balebe ya tu ampai balebe halala bangkain na ya ko binatang haram apa ya kene meloti igere to pa balebe Pak manrasi ko meki manre laure igere mana pa itu nalamide ce deto ni gere balebe ini kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa mage Pak demetoga jojona. Itu Nabi tadi kan jojona apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi makanan ini kita manipis runtuh ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi nak kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Ya sampai itu tokong kata tahu masam pajan atau lima ngalih-alih tahu dia nak khusyuk itu. Matan ratu yang kata tahu masam pajan. Tahu dia nak khusyuk itu. Makotiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi tak pakitana layolo si balomondri pada Iko makita layolo pada carana makita layolo lomonri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi tak kena sampajan nang kata corok kayak secoro terlambat yo ni pintu na rokok Nabi na pasang kata beri ukulo na pintu na perokok jo kalau kor malasap pure mak bersala Nabi makin Nabi taniga ya rona lolo makanya iya ya Rasulullah Nabi tahu ka terlambat karena Nabi tadi terlambat. Jadi itu anunya jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi tak kok giling dia nang kana giling uluna lolo watakale tak putar begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Yo pidi gilimo gitu makoi giling mako Nabi tadi silolo watakale memang mako giling sebagai penghargaan itu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana ya ko joka si batau matandre si tandre toy jadi dega ga tau hine tau newe si joka Nabi tak karena selalu sama-sama. Nah itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawata ya ko masalawa mo kilo ko Nabi tabaraka bu walengi salawa papa sempodale aga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali ya ko dia tu le bacai tabacai wal lail wasyams kulon subra bil falak kulon subra bin nas ya ko macala ay matan nasoy pitu mennek melona tamu mangaribi tabaca to pa surah magai pada way bosi dale tatunas atau pandetata itu 4 surah dibaca. Tapalan itu wal lail wasyams kemudian kulon subra bil falak kulon subra bin nas ya kung kana anak masih kola na yamutu na baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no kogamay Pak. Yan ang kataw mapat dilak ka mapat diutu magampa Pak Burana. Aja na tandre oba aga pale ya kumasampaja sunat subuki alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua dinakan naik padiutu. Ya tahu tu Pak Burana. Nang kataw madari mangilu lakka na itu tala pangupu kumasampaja sunat subuh. Alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua. Tapalakmu ya roto? Maponco mi Pak, ya matutu ya ala papalampe sunga. Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten upasangi alam nasra raka pertama liila pi Quraisyin raka kedua. Itu pesan Imamul Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra raka pertama liila pi Quraisyin raka kedua. Itu salat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ya no pangulongan ni Bapak Ibu sekalian lebih nak si jamaah ceramah magi-magi napa barakai pong Allah Taala saya wasiatkan kodega gatu lemala ceramah aku mapamula na latu capana syafaat natona Nabi talalungi kenroy apa sebenarnya banyak tapi apa no pudangi yang pertama ya kok bangi teh amakoki tabali bi bangi napa masalawa tabaca doa sesudah asan
Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akapitu ko subuh, akapitu ko magharibi. Insyaallah syafaat itu. Yang ketiga, ya kong katau mateta tasuri pak ganna isiratu tau masampajangan. Napa tasuru milodongan. Itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko ganna isiratu tau masampajangan. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki akasiratu ko ni jumai. Nabi juga janjikan syafaat. Iya ko demo patulay ya rosalawat tabana tapigay. Kaya na salawat ipake ustaz hindi manibawang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad hindi manibawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat aku nabita. Itu. Jadi di mana ya kupure mas sampaja perlu biasa makanya ibaca itu sallallahu ala Muhammad akasisa bu dari ke-200 setiap satu salat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 200 patungkai setiap waktu salat. Makanya pas 1000 ya ko ganna isi sabu insyaallah syafaat itu bu. Dek to patu nama susah papenat dingin to 5 ringa papan dingin. Tidak diberikan beban. Iya miko maka da wede ule ya ustaz itu maripalada ka ina atayna nata baca. Iya, tapalamu ina atayna to? Surah Al-Kautsar. Ya ko dia tapalay mati bawan ni. Iya tuh. Ya nang kasusah-susah tasadi talay pangupu ya ro. Taulangi namo kapito ka 10 insyaallah matan na papinading ya pa ya tu patanang ya tina nabi ta. Ya nang ka anak pacecaira patarya tangaban ni itu tabacang. Tabaca ko 5 tanap patawaru tapalen na yo corona insyaallah sabara itu. Matanang. Lakay pacecaira itu tibacang. Maka dia bisa dog ustaz o kubana wae tabacang ka patapulo si dina patapinun insyaallah. Pacecaira itu. Tapi aja na hindi pasabari pa migato tumakunray alina na sabari na pacecaira lakay na. Memang relaki na nasa kabito nan rekris ko kare kabito penne ko patiti ka panik ko paci bisay ko kabito pakar ko napala manam ni. Makunray make itu makanja ya lira loto dana patolayase tajang. Deto gago ko to. Pamigato nga tumakunray makoka pa makakutu COD manam man. Mo masanggara deto na nisang. Iman relaki na nasang antara jolo anu jadi antara macan relaki na siba kurir ni gasuroy. Deto gago ko iya tanah songang ilakay ta. Palagi ko ceki ko mabay nilakay ta ang kapaburan. Iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan akibat ng way pala. Taadu mengikuti aratawa bacangin na asal nahu. Napatatu ka siro ko tangan ta pake magaru ta bacangin na atay na paja pi macan ne way na pataka. Talingi lakay taninungi napasisan na tino cede. Ta bacangin na atay na mastir kasisan na yinong. Denul le mabay ne beto rone ko yato na pake bay ne. Makanya dia rone upak guru ki ya ko subuh Jumat capuri ko pita insyaallah salamat ki. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.